Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok, saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilit ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno kay yebkas ti an-anak akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadagiti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Florina iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan naklangan itinagan a Florina. May saak a high school teacher. Saan ko kumaamagunod da ito'y nga arapaap ko, no saan nakatinulungan ni Dennis. May sa akargador ni Dennis. Marigrigat kami laeng, ngem kayat ko ti agbalin a teacher, iso a nag-working student hak. Tunggal agawid ak iti malam, kanayon ko amalabsan dagiti kargador tinateng. Dito'y ko anaam-am mo ni Dennis. Bueno papagayam, intay tinggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ngayong patulod ni Florina. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Never have letters. I get no letters in the mail. Dennis, lumabas man na ni man. Umay ka na ditoy. Babainak. Ibabainak man eh. Asit gamkit di ah. Anya ko matibagak. Di damagam, lumabalin nga agaram ka kankuha na. Nungay agot. Ibagam amapan ka ijibalay da ah. Daytan, asit ka maun. No, ag nervyosak mo tin. Sige kit di. Ang ka na. Di nakiduro na. Ang ka na. Hello, ma'am. Hi. Aday bagam? Ma'am. Di nakawagan iti ma'am. Sa anak pa'y amam. Agad-adalak pa'y laeng. Ma'am. Aday bagam? Awan. Awan, ma'am. Sige, ma'am. Sige. Oh, musta pare? Mayatan? Anya mayatin. Armamon ah. Kahit, naibagamon. Diyak na ibaga day takan ko na, pare. Ay, nagkapoy. Permimot nga minan, tinervyos ko, itagsarsarita kami. Ay, unay kan. Sayang day jagun daway. Nagmalmalam nga inururay tayo alumabas. Awan ti maitid ko a kwartam ita. Tabas ti sweldo ni manong mo. Uray awanan ti allowance ko, manang.
Basta mabayadak la ko matinabat-bati at tuition ko. Kunak man no kunam alibre, ta working student ka. Saan alibre amin, manang? Bayadan mi ti kagudwa. Anya amat day nga eskwelaanan. Agsardan kan ano kas na. Manang, Pangalaan ta nga iti kwarta ita. Pulos na awan kwarta, Florina. Ala, aglisi ka dita pag naakta ni. Aglot-luto ak iti balon dagiti kakaanak kam nga agiskwela. Anya, awan ti pagbayad mo iti tuition mo? awan meron. Dinakmatan ikan ni manang ko. No, adda ko makwarta, pabuludan ka pa'y laeng. Ken kalamansi, Imbag pa'y dagita akargador anya. Kaslaawan problema da. Ay, amok di may isa dita. Di nakalambaga ti t-shirt na. Ni Dennis da ita. Am mo? Wan, ang di mo tagibasitan da kita. Ado ti kwartada. Talaga? Ah, mabitlaan. Payapayak ni Dennis ha, tao may dito kantin. Ha? Apay nga paumayam dito eh. Wan atap na libre na tayo ti merienda. Ha? Oh, deje, ti Malyaw. Kat ni, umaya na dakos. Nagpartakan nga umay. Allah, kababain. Sige, agsarsarita kayo lang ha, tamang anak. Dennis Gayam tinagan mo? When, ma'am? Kunakmat adi nakawawagan iti ma'am. Talaga nabayagan, akayat ka makasarita. Kaslakas to eh. Dennis, mabalin ka diti agorder pay? Hoy, kababain. Ay, mabalin ka no pay. Inakagorder ha. Anya ti kayat yo? Siyak, awanan. Sika ngay, Dennis. Awan mo tanti, order ko. O sige, makamu kayo. Basta siyak, agorderak pay. Imbag paikan ka taado ti kwartam, Dennis. At trabaho ka. No nagagat ka, at kwartam. Ngam no nasadot ka, awan kwartam. Pudno day ka. Mabalin ka diti agpasyar iti balayo? Ha? Agpasyar ka iti balay mi? Wen Ijay matirumba nga pangaramakan ka. Saan ka di? Agaram ka? Naungat namin ni manang ko. Sana welcome ti bisita ijay. Kasta ka di? O di, agkita tantulatan dito yung kantin. No, okay lang ka. O anya, nagamamu kayon? Wen, Bet. Wen gayam, dahito ti best friend ko ani Florina. Awan pa'y boyfriend na. Awan pa mo ti girlfriend ko. Oh, talaga? No kasta, agbagay kayo. Nagkita kayo ko ni Florina? Wen, at the date me ita. Mayat nga ron, ano kasta? At least, inaram mo gaya man. Tinalungan na kami ni Bet agayim na. Iso aday chay. Timurida ka nagsaw, idagsangsango kami. Lalay nga ma. Sapay ko ma, tasong batan na ka ni Florina. Bukod ka na kisinarakan niya kita. Isumat ngamin ti inkarikan ka. Saan ka di? Florina. Amom,
Sa anak pa'y anak kasagana ang makipagrelasyon. Kaya't ko pa'y aragpatan ti arapaap ko. Ti agbalin a teacher. Nakasagana ka mang tulong ken ka, Florina. Dennis? Kasta ti kinapod no ti panagayat ko ken ka. Nakasagana ka, agoray. Aging ka nakasagana kan ang makirelasyon. Nasken ngagsarita ta, Florina. Apay ka di manang? Saan da ka nakabailan na pagadalan kini manong mo? Tani, kas na ibagak. Makita mat, ado dagiti kakaanakam apagad-adalan mi. Maawatak manang. Iso nga isingasing ko laangan kan ka asumardan ka pailaang. Ay, dandani akon agradwar manang. An-ano sa kon. Kaya't kumot ang makagraduar ka. Ngam talaga nga rod asaan min akabailan. Tabas si tisweldo ni manong mo. Ni, inununa anak pa'y gaya man nagbayad. Adamin exam ko inton bigat. Nagkita kayo gayam kini Dennis Da kayo ka din? Ay, saan Ay na, ilibak mo pa'y laeng. No da kamin, talaga nga ibagakan ka. Friends kami laeng. Uy, nasingpot ni Dennis. Nagagat pa'y. Ang kargador laeng. Kaya't mo ti kargador? Awan relasyon mi. Saan ka madanagan? Ay, ano syakti si ka. Nilaangan Clinton ti pakirelasyonak. Cute ni Clinton. Nalastog mo't. Unangam at least, mabalin mo nga i-display. Angam ni Dennis, pudnoan na tayag. Angam, kargador mat. Teacher ka. Kargador ti boyfriend. Ado ta, Dennis. Sikalaan yan. Ni, kunak man no kaya't pati agpaporma. Saanan? Ay, kwa. Dua kayong samatan ka ni Ma'am Florina. Saan pa ay? Kunanang aggayem kami paila ka no. Friends laeng. No ita. Ngam marikrik nak. Ayatin naktumot lang ni Florina. Mala. Uwi na. Kat sapay lang ko ma. Tada kayong to ti agkatuloyan, pare. Surut-surutan si ka Clinton. Kasano? Di na kahit akasarita. Adda pa exam ko. Ala, numalpas ti exam mo. Nagkita ta. Sana mabalin. Apay mo ta nakasta ka, Florina. Adda ka ti basol ko kan ka? Awan. Awan ti basol mo kanyak. Kaya't ko laeng asardengan na kon asurut-surutan. Siya kung di mangawit ka dagiti librom, Florina. Saanan? Nabannog ka ang nagbagkat iti adoan nateng. Okay lang. Nairwamak nga agbagkat iti nadagsan. O sige. O, adtoy. Ibagam lang kanyak no, daka sa pulan abayadam ha. Awan pa ita, Dennis. Amom, sika talaga ti inspirasyon ko. Isong agagagatak. Agyaman akken ka, Florina. Apay ko mga giyaman ka kanyak. Gapoy ti panagtalik mo kanyak. Ikarik, saan ka nga agbabawi?
Oh, saan ka pa maturog? Saan pa'y manang? Ag-review ak pa'y ngamin para iti exam po inton bigat. Iti punto nga rod to'y silaw, ah. Uwan manang. Ay, uwan gayam. At iti kwartam. Papaitid ni manong mo. Imbagla ka no apaggatang mo iti gamit mo. Agyamanak manang. Talaga alupasam ti panagadal mo? Uwan manang. Desidido ak makalupas. Ala, lalaingam nga rod. Agan-anos ka. Di naktultuladan. Pinagadaldak dagi tinaganak ta. Ang nakiasawa ak matandagos. Iso asa anak katurpos. Manang. Siya kumatirumbang amang paadalkan ka. Ngam anya ngay kat nakiasawa ak mat. Iso alupasam ti panagadal mo. Pero warti campus mi? Wen, at iti payang oh. Aramatam, tapno di ka mapututan na magna. Agyamanak ah. Isumat lagayam. Dayta ka di alalaki ti ipampanakal mo kanya, Florina. Clinton. Naglastog kan? Hoy, lalaki. Kaayan ayat ko dayta agawam. Clinton! Sige, lumaban ka. Gusto daytan Clinton! Bumangon ka dita. Sige Dennis! Bumangon ka! Danogam dayta lalaki! Kunam sino ka ha? Kayat mo ba ha? Napigpigsak ng siga! Saan? Sige! Saan ako na lumaban? Agawid kan Clinton! Saan ako nadangran? Di ka madanagan kanya. Ngam agdardara pa lang dayta bibig mo. Awan ang yaman na dayto eh. Agimbag tumot lang. Pasensya mo ni Clinton. Agar-aram kanya ngam naglastog. Iso abinasted ko. Imbaga na akayan ayat na ka. Ay, di mo patpat siya dayta lalaki. Talaga analastog namin. Kunaklakit din nupod no akayan ayat na ka. Amom Florina. Jack in kan ti panang danog na kanyak. Gamaklunak. Nasakitanak idinangag ko nga imbaga na akayan ayat na ka. Congratulations, Florina. Nakagraduar ka. Agyamanak Dennis. Baligi ta do daytoy. Kasta ka di? Agyamanak kan ka. Inarakop nakmaten, Florina. Dennis. Mabalin na kon nga arman. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Tunggal malagip ko dagiti pasamak iti biyag ko, makaisamak Mr. Lonely. Nakagraduarak, ket nadaanak iti trabaho, babain matlang iti tulong ni Dennis, nga isumatla ang tinagbalin nga asawak.
Alakastan, katagyaman ak iting kay panangid drama, dito'y pakasaritaak. To'y pagayam mo, Florina. Pagayam a Florina, ti pa nagbalig iti may sa tao, ket magunod na. Babaan iti panagpursigina amang ragpat, iti arapaap na. Idi damo pailaang, nagtinulong kayon kini Dennis anang ragpat iti dayta baligi. Ket sapay la kuma, tagtinulong kayo latta para iti masakbayan ti binukalyo a pamilya. Ala pagama Florina, agyaman kami met, iting kapanang ipatulod, iti pakasaritaan. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakay drama ti pakasaritaan ngayong patulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Florina, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.